Bog svima i dobrodošli u moj novi video. Danas ću vam pričati o video editingu. Dakle, ne kao u prošlom videu o cijelom procesu kreiranja videa, kako za mene izgleda kreiranje videa od začetka ideje do ostvarenja, nego samo o tom jednom dijelu koji se zove montaža. Ako želite vidjeti kako za mene izgleda taj cijeli proces, ili ga možete potražiti na mom kanalu. Ali danas želim pričati konkretno o tome kako izgleda moj proces editinga, pa krenimo. Odmah na početku disclaimer. Za mene je to proces koji se stalno mijenja jer na taj način učim i činim ga sam sebi zanimljivijim. Tako da nemam neki ustaljeni proces, aha, svaki put se događa točno ovako, ali otprilike u 90% slučajeva proces montiranja i editiranja mojih videa koje stavljam tu na kanal izgleda otprilike ovako kako ću vam to pokazati. Znači, prva stvar je ta da importiram apsolutno sve datoteke koje imam u Premiere. To je trenutno program u kojem editiram. Ja se više fokusiram nego na kreiranje sadržaja i na taj workflow i na neki finalni proizvod koji dobijem. Znači, prebacim sav materijal sa fotića na komp, otvorim Premiere, otvorim novi projekt koji se zove nešto otprilike kako bi se trebalo zvati ime videa. I nakon toga krenem doslovno odmah sa editiranjem. Ono što mi je važno, budući da snimam u 24 sličice po sekundi, kreiram sekvencu, odnosno videoklip koji je u istom tom broju sličica po sekundi. I onda jednostavno samo dodam sav svoj sadržaj na timeline. U prvom gledanju izrežem najčešće sve krive dijelove ili ponavljanja, izaberem najbolje take-ove, izrežem sve svoje uzdahe, spajanja, zastekivanja, podsjećanja, gledanja u bilješke i slično. I imam neku prvu rough verziju. Isto tako u tom trenu i dijelove koje mislim da bi bili dobri blooperi, ostavljam ih i onda ih ili tagiram drugom bojom pa se drugčije vide u timelineu, ili ih samo sve drag dropam na kraj timelinea, ili napravim još jedan poseban videoklip u kojem samo drag and dropam te dijelove koji će mi biti blooperi. Nekad bloopere želimo staviti unutar videa jer imam nekakvu računicu da bi bar u svakoj minuti videa trebao biti neki fun moment ili nešto se trebalo dogoditi mimo onog o čemu je video, čisto da gledatelj bude zabavljen, pa se trudim imati ili jedan blooper ili jedan efekt po minuti, pa nekada te bloopere Dobi pije vode. Ok, sad nakon što mi je krepala baterija i nakon što Dobi popije vode, ćemo nastaviti dalje sljedećim koracima. Bloopere nekad ostavim u sredini jer imam to pravilo. U svakoj minuti mora biti bar jedan zabavan trenutak, a nekad ih samo sve odguram na kraj videa i onda imam na kraju segment sa blooperima nakon što video završi. Ono što nisam napomenuo je to da snimam 2K video, odnosno Full HD, i to je sasvim ok za upload na YouTube i za gledanje na ekranima kakve mi imamo, jer čak i većina televizora još uvijek nisu 4K i nema potrebe snimati u toj rezoluciji, i kasnije bi mi se kompjuter vjerojatno jako mučio kada bi montirao 4K. Ako imam timeline, ako snimam sa dvije kamere, najčešće mobitel i kamera, pustim taj dio zajedno, uskladim, vidim zapravo po zvuku gdje su otprilike usklađeni i onda ostavim glavni, a ovaj drugi katam i ubacim dijelove želim iz tog ugla. Nakon toga kreće dio gdje ja sad pregledam cijeli taj video da vidim da li mi se sviđa uopće priča koja je unutar videa i da li ona slijedi scenarij koji sam napisao i da li tijek misli postoji. Nekad se zna desiti da baš neki dio nije dobar i nisam zadovoljan i onda ga ponovo snimim, ali jako rijetko, i onda to ubacim u timeline. Nakon toga ide drugo gledanje koje je trenutak kad zapravo dodajem sve te efekte, zoom out, zoom in i slično. Kako to radim? Ne znam, možda ste primijetili, ali efekti su više manje vrlo jednostavni. Dakle, to su najčešće neki crop in ili zoom in i zoom out. Nemam neki specijalni recept za to, osim toga da ako mislim da nešto treba posebno naglasiti, idem u zoom in. A ako se dogodi nešto što je možda komično ili nešto što je zanimljivo i želim da ostane u videu, ali nije 100% vezano uz temu, onda napravim zoom out. Nekako pravilo, ali ne držim ga se stalno i mogu napraviti i drugčije. Dodajem i nekakve overlayeve, odnosno one efekte, kao što evo sad ću vam dodati jedan da možete vidjeti. Makar to izgleda wow napredno, užasno je jednostavno. Dakle, downloadam s YouTube-a green screen efekt
nađite način kako to downloadati i onda ga dodam u timeline, još ga prilagodim da je jednake veličine kao i ekran. Na njega ubacim efekt koji se zove Ultra Key i samo kao color pickerom nađem zelenu boju. Jednostavno zelena boja u tom trenu nestane i ostane samo efekt. I to je doslovno više manje to. Ako vidim neki trenutak da je komičan, postoji trenutak od kojeg bi se moglo napraviti nešto komično ili zanimljivo, onda dodam ili neku fotku ili neki overlay i dodam i zvučne efekte. Za zvučne efekte isto koristim YouTube videe, one 30 zvukova koje youtuberi najčešće koriste i jednostavno importiram taj cijeli file i izrežem si zvuk koji trebam i dodam ga na početak svake te animacije ili svakog efekta, jer zvuk je jednako bitan kao i sama slika, budući da su to dva medija kojima se prenosi priča kroz video. Nekada unaprijed u scenariju zabilježim, aha, ovo bi bilo fora da se zoomira, ovo bi bilo fora da se odzumira, isto ono što znam napraviti je ubrzat video, najčešće na 150%, odnosno 1,5 puta. Zato što onda se dovoljno jasno i dalje čuje što sam htio reći, a taj je ipak nekako malo brže prođe. Ono što je isto mudro, nekad se zalaufaš raditi jednu stvar, ali želiš dodati još neke stvari, onda sa strane zapišem, aha, u ovoj minuti želim ovo, u ovoj minuti želim ono, jer ne mogu sve odjednom i onda kasnije samo to dodam u trenucima kada sam zamislio. Zato što je to trenutak inspiracije i ako ne zapišem tad nešto što želim, vjerojatno ću zaboraviti. I imam osjećaj da u tome možeš postati bolji što više to radiš ili jednostavno možeš vući inspiraciju iz drugih YouTube videa. Hvala Bogu, imam iza sebe staža gledanja YouTube videa preko 10 godina, bi rekao čak. Nije možda 7-8 godina, tako da od tu zapravo dobivam neke ideje. Ne postoje pravila, nego jednostavno tu nekakva kreativna sloboda i ono što pokušavam je da ne narušim glavnu priču videa, nego da priča ostane u fokusu, a ovo je samo nekakav level up. Ne dogode se svi efekti odjednom. Tu nekoliko puta gledam i vidim da li mi je dobar flow, da li ima smisla da tu bude taj efekt. I jedan od bitnih dijelova su i grafike, odnosno tekst koji dodajem na video. Imam unaprijed definiran neki svoj stil teksta, to mi olakšava zato da ne moram u svakom videu onda tragat, aha, u ovom videu bi ovo, u ovom ono, nego to je kao dio mog brenda i onda uvijek koristim jedno te isti stil teksta koji sam kreirao unutar Premiera, najprije sam ga kreirao u Photoshopu, ali onda je unutar Premiera i onda ga jednostavno iz starog videa kopiram taj stil teksta u novi video i onda ga jednostavno mogu koristiti i dodati tekst. Koristim da ili nešto istaknem ili ako želim na nešto svratiti pažnju na što možda gledatelj u tom trenutku ne vidi, a meni se čini zanimljivo, pa onda dodam. Ili ako postoji nešto što sam rekao, ali želim to možda reći na drugi način ili možda ne mislim da je 100% jasno, onda dodam tekst sa dodatnim nekakvim objašnjenjem. Nakon toga dolazi dio gdje se bavim zvukom i bojama u videu. Zvuk snimam sa mikrofonom i zapravo koristim jedan jednostavan filter u dijelu Premiera gdje možeš editirati zvuk, zove se Multiband Compressor. Kako sam došla do njega? Istraživao sam malo, pogledao par videa i to mi se učinilo full korisno. Znači, uključim taj Multiband Compressor, stavim preset na broadcast, pojačam gain na najdubljim frekvencijama i stavim da mi je maksimalna razina do koje može doći -3 i to je otprilike to. Ako je dosta prazan prostor u kojem sam snimao i ako ima puno jeke, onda uključim filter za jeku i stavim ga na skroz malo do 10% jer inače zvuk postane prenekako mumljav i to je više manje to što radim na govorenom dijelu. Što se tiče boje, to je područje za eksperimentiranje. Dakle, kad sam počeo snimati videe, sam snimao u tom nekakvom flat modu. Šta to znači? Dakle, snimate tako da su vam highlighti, da je kontrast manji. Highlighti su tamniji, sjene su svjetlije i slika izgleda full sivo i nekako bljedo, ali onda vam to omogućuje da onda kasnije možete color gradat ili korigirat kako god želite. Međutim, to oduzima puno vremena i mojih prvih par videa je snimljeno na taj način jer mi je to bilo zanimljivo za naučiti da uopće vidim kako se pravilno u postprodukciji eksponira video, što se moram napraviti. Međutim, shvatio sam da to oduzima zapravo jako puno vremena i kad je karantena završila, shvatio sam da nemam vremena na svakom videu provesti 15 sati editirajući ga, te da mi je lakše ako nađem neki drugi profil unutar kamere s kojim mogu snimati, a da mi daje mogućnost da mogu takav video postati, a ako slučajno imam vremena za color grading, da mi ostavlja prostor da poboljšam video na taj način. Zato sada, evo upravo ovaj video snimam u neutralnom nekakvom profilu,
koji je malo manje kontrastan i malo manje saturiran. Vjerojatno ću ga malo korigirati. Svi crni tonovi na snimci moraju biti oko nule, svi bijeli moraju biti oko 100, a ovo u sredini malo pojačam kontrast i vidim da li su mi svi videi jednako saturirani. I to je nekakav prvi basic trenutak. Postoji jedan dobar alat unutar tog Lumetri kolora koji je alat unutar Premiera koji dopušta da vidiš usporedbu dva različita snimka i onda zapravo ideja color korekcije je da svi snimci izgledaju otprilike jednako, znači i da izgledaju prirodno, to je prvi korak. A onda je drugi korak color grading gdje dodaješ neki svoj efekt ili neki look koji želiš dodati i to najčešće radim tako da dodam adjustment filter, što je prozirni filter preko cijelog timelina i onda na njega dodam filter, odnosno look i na taj način dobijem nekakav specifičan look za video ako želim to. I to je otprilike ukratko to. Tu još uvijek eksperimentiram i pokušavam naći nešto što će mi dati najviše slobode da mogu nešto napraviti, opet što mi neće oduzeti hrpu vremena. Da snimam sad profi video, vjerojatno bi ga snimao u tom nekom flat modu i onda ga color korigirao. Za ovaj tip videa mislim da je, pogotovo ovdje gdje se svjetlo stalno mijenja i gdje imaš milijun problema već samim postojanjem videa. Osim efekata zvučnih, dodajem i muziku. Muzika je isto nešto što mi doprinosi tom nekom moodu videa. Ako imam ovakav video gdje puno pričam, ona će biti nekako pozadinska. Međutim, i dalje ću se truditi u trenucima kada nešto želim naglasiti ili kada je nešto zanimljivo, utišati skroz muziku, a ako se dogodi moment kad nema nikakvog govora i kad nema nikakvog drugog zvuka, onda ću je pokušati pojačati. Ja sad već imam neku bazu svojih besplatnih pjesama, besplatne muzike, koju onda koristim, nešto što će zapravo doprinijeti tom videu, a nešto će odvlačiti pozornost gledatelju. Imam i nekakvu kratku animaciju koju nekad znam ubaciti na početak, ali na kraju uvijek imam taj nekakav prazni end screen, nakon svega što završi i video i blooperi, prazni end screen od 10 sekundi gdje onda mogu na YouTube dodati link na kanal i link na neki od drugih videa koji želim da gledatelj pogleda ako je pogledao video do kraja. To je otprilike cijeli proces izrade videa. Ono što vam mogu reći je da ne postoji recept i da ljudi često znaju pitati pa u čemu editiraš videe? Uopće nije bitno u čemu editiraš videe. Je malo jer neki programi ti daju više mogućnosti. Poanta je da ti imaš neku ideju i onda samo s vremenom što više videa editiraš, što ti je lakše ostvariti te ideje i brže si je znaš točno kako nešto napraviti, ali zapravo je sve ovdje. Dakle, moraš imati neku viziju, ideju o tome kako želiš da video izgleda. Dakle, software nije nešto u što ubaciš sastojke videa i stisneš gumb i on izbaci super video kakav ti želiš, nego je to zapravo proces gdje je svaka stvar i svaka sekunda i svaki kadar je zapravo tvoja odluka. I to je to. To je ukratko bio moj proces montaže videa. Ako želite više tehnički, znači šta gdje točno radim i kako postignem ovo ili ono, možete mi to ostaviti u komentarima pa ću probati napraviti i jedan takav video, možda sa 5 najdražih efekata koje koristim ili tako nešto. A za sad to je to i vidimo se idući tjedan sa drugim videom. Puste svima!